Kitabu cha Maira mlyango wa 36 mstari wa kwanza hadi wa 12 hanamba dhambi inanena na mthiriri moyoni mwakwe, iye kamwagoha Mulungu kamari, mana anadzipendekeza matsoni mwakwe mwenye, anaona kukala wiwa kwakwe kaundamanyikana na kumenu, maneno ga kanwake ni uthiriri na ulongo, adzaricha kukala na hekima na kuhenda madzo. Kitandani mwakwe anapanga kuhenda mai, anadzika kaizangira mbii na kakahala mai. Mahenzogo gasigogoma hewe Mulungu, ganaenera hata mulunguni, uaminifu kwako unafika hata mainguni. Hachia kwako ihere milima mibomu, hukumu za kwako zihere vilindi vibomu. Uwe hewe Bwana unatunza na damu na nyama, ujeri wenye mbazi zo zinatamani hewe Mulungu. Anadamu ni kupata chimbiriro kaiza kivurivuri cha mahaga kwako, mandakushwa ni unji wa vitu vya nyumbani mwako, na undae aneswa kula kaiza muho wa fahiroro, mana pakowe kuna kadzuho ka uzima, kaiza mlangazo funaona mlangaza, endereza mahenzo gasigogoma kwaria humakumanya, na uaminifuo kwa atwa ulimwengu. Usirichelwayo lwa mtua kudzionya lukanidzirira, hedu mkono wa mthiriri ukaninga, lola jwahendi amai madzijogba madzagwagwa tsi kama dima kurungarara.